Dogita akunda ibyana koko. Urwego rwanjye bebe, ikintu cya mbere ndeba nawe wirebe, uri umukobwa njye ndi umuhungu, urumva nta mpamvu yatuma nifuza kuganira nawe. Ako si uwo ninde koko? Bamubwire Kirina, kandi narakubonye wowe ushaka kuzandaburiza. Kugira ngo umuntu avuge ko afite ubuzima nuko aba afite umunezero, urukundo, ubuvuzi, inshuti yemwe n'amafaranga, kuko hari n'abemeza ko ari byose. Dukeneye ubuzima buzira umuze kugira ngo inzozi zacu zibe impamo. Ibi byose rero ntibyagerwaho hakigaragara abangavu baterwa inda, hakaba n'ubwo abazibateye bahishirwa. Uruhare rwa buri wese rurakenewe muri uru rugamba. Ikaze mu ipfundo nyaryo hospital. Nitwa Dr. Love. Nitwa bande? Filime y'uruhererekane Dr. Love ni inkuru y'ubuvuzi n'urukundo. Yikurikire kuri channel ya YouTube Dr. Love series. Entre. Mwaramutse Dogita. Mwaramutse. Twagize ikibazo cya stock out ya bacterium yashize kandi hari umurwayi wayishakaga. None se ni gute tugira stock out? Ntabwo se watanze raporo y'ukwezi? Ubundi ntabwo twagaguye kugira stock out ya bacterium kuko ni umuti ukenewe cyane, hano wabonye ko tugira abakiriya benshi bawukoresha. So rero ndaza guhamagara hejuru hanyuma mbaze niba batwongera bakatudevaringira indi miti, hanyuma tubone uko tumufasha. Uwo murwayi umuhe rendez-vous yo mu cyumweru gitaha, ariko iyo miti yaba yabonetse. Gusa ariko nawe ujye ukora attendance cyane kugira ngo niba umuti ugiye gushira ubimenye hakiri kare tuwutumizeho, ariko ntitukongere kugira stock out y'imiti hano mu kigo. Ipfundo nyaryo hospital ni ikigo rwose, ni ibitaro bikomeye cyane. Nta mpamvu z'uko abakiriya bazajya baza bakabura imiti kandi dutanga serivisi nziza ku bakiriya. So genda rero mubwire gutyo azagaruke mu cyumweru gitaha. Okay, nta kibazo ko ngende mubwire, ariko namwe mugire vuba, nabonye ibintu byo muri finance bitinda cyane. Genda unzanire amazi yo kunywa.
njyana koko. Uyu munsi ntabwo usanzwe ngaho mu bitaro. Wagira abantu ntibakirwara, nta kazi, nta kiga. Sinzi ukuntu uyu munsi uri buze kurangira. Ako Dr. Love mbonye hariya. Najyaga niyaminiya numva ko ari njye umuntu ushobora kundenza, ariko uriya muhungu ararenze. Doctor kuri interineti areba promo amafoto. Uriya mupapa ararenze. Izi size izi ngizi ni za Dr. Love. Kandi ikomereza imirimo yanjye. Abafite n'ibajya ibihiye koko. Abantu bahagaze ibiceri. Abantu bahagaze ipinda, bahagaze ikica. Krina, wakazi nakureka ikintu mfasha muri farumasi. Okay, nta kibazo ndaje. Umva bibi. Ako ntawe wajya umenya urwego rwawe. Ko mubwiye ngo uze nkwereka akantu mfashe, ubwo uri kumumagana umbaza iki koko? Ako koko urwego rwanjye. Bebe ikintu cya mbere ndeba nawe wirebe. Uri umukobwa njye ndi umuhungu. Urumva nta mpamvu yatuma nifuza kuganira nawe. Mbega umukobwa unsuzuguye. Ariko ubu ntabwo azi neza ko abagabo bose ari abagabo. Kereka buriya amufashe nkamwumvisha. Ariko reka mbanze numva ikintu ashakira. Reka buriya indwara yawe ntayumvishe. Njye nka muganga from Swiss naratravelinze rwose neza cyane, ntugire ikibazo. Gusa ikintu ndabonye indwara yawe hari igihe usanga yagufasha, akenshi ikunda guhera ahangaha gutya. Ufashe guhera nkaza gutya kumanuka kuzamuka. Dogiteri Mubiki, igihe ndwara mvura n'ibyo birimo. Wagizwe uri gukora iki hano? Hano niho ukorera? Yewe ko hano ari mu isuzumiro. Oya, ariko ngomba gukora consultation nkamenya ahantu hose hari ikibazo. Mama bagufata ku mubiri wawe nkamanuka ku ntege, kuko iriya ndwara ni mbi cyane. Ushobora kuzazamuka hejuru. Oya, none se gute ngomba gukora consultation suisienne. Uyikoresha zino zawe zonyine? Nakubwiye naracyavaritse amahanga yose. Njye ndi umudogiteri wa nyawe. Njye narize hanze hose baranyemera abantu bose. Umvura ari gutangura mu bintu. Gutese kandi indwara urwaye nsaba kugukora. Sawe ntanugubona ariko kwazuri na mwiza. Rero nk'ibintu mba ndi kukubwira nka muganga wa Travelinze from Swiss. Ici c'est la consultation suissienne. Niyo mpamvu Nanjye nibyo nkeneye. ariko si wowe ninde koko? Ninde ugukomanga ko ufite undi mukiriya hano? Yo mugabo uje gufata ya miti. Ariko si ibintu bikira. Iyihe miti se kandi? Ya indi wanyandikiye ubushize. Nakwandikiye ubushize? Iyihe harya? YouTube izu.